پیرۆزباهی کێ دشیننجی سەرۆک بەرزانی رێ به پیرۆزباهیکردنا سەرۆک بارزانî بۆ دەرخستنا کۆنگرê çardemîniyê Partî Demokratîk Kurdistanî semînarek derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê li bajarê Qamişlo birêve çû. Semînar bê gotina Sekretêrê Partiya Yekîtî Kurdistanî Sûriyê Slêman Oso dest pê kir û bi bejdariya serkirde û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê NKSê rewşenbîr û çalakvanên siyasî birêve çû ku têde rewşa Rojava û zehmetiyên welatiyan hatin gengeşekirin. خاصة ملتي أخوة ببارتي وينا كثير سر بخوة بروشنبيري أخوة ملتي ما قوام تخن بواروني الواقع داري بكن وأمنارينا أخوة جي وقت بارتي كتير كردستاني أم الملتي أخوة أم بر قناغ كنون جبر قام خازن قام أنجمنا أخوة شعلاق بكن أم هرن قابن بيشت بابج بو ملتي أخوة إنه بو حلق سياسي Kongrê çaremîniyê NKSê got di demeke nêzik de dêwere lêdarxistin yek ji sedemên lêdarxistina semînarê bû. Lewma qonaxa hestiyariya got Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibe û helwesta NKSê derbarê hejmareke mijarên girîng hatin gotûbêjkirin. قالك سياسة مدار قالك روشنبير برسن كرن برسي وان جي جي سكني بو براستي تايبت جي ام برو كونغري انجمنا اجتماعي كردي درن اي چارمين ام بهيفين جو اوف برسانا جي خو بگرن وببن جي سكني هندري في انج في كونغري انجمنه دي وكونغر كي سركفتي به وبراستي هردم ام حاجتي سيمينارين ولونه داغ ام روشا تاليج ملتي خور شروفه بكن Piştî çend salan ji paş xistina darxistina Kongrê NKSê ji ber sedemên cuda, Kongr dêwere li darxistin. Di demekê de ye, koçberiya ji Rojava û bi taybetî di navciwanan de zêde bûye. Rewşa aborî zehmettir bûye û pirizgirêkên xwendinê zêdetir bûne. Lava Saad, Kurdistan 24.